Right. Okay, Mapele fire shots Benny Mayengani. So exciting, ne? Not exciting. Alright, that's my pen loko xi nga kwatanga loko se xi kwatile guys xi endla swilo swin'wana swo swi nga tivikani. Mapele ay wena i tsotsi mi va ku mapele xi merini a xi melangi na ta video leyi ta swi vona ku a xi kwate ngopfu. Ni kombela n'wina mi nga kusuhi na Benny Mayengani mi ni byelela yena ku ri siku leri a ni nga Palms siku leri ya ku performeni leyi a ni nga yi ku voneni ka yena because ni twe ruma ya ku busy byela vanhu ku ri mina ni teni na ku n'wi vona laha a ni tlherisa. Benny Mayengani a ni tangi ni ta ku vona u nga hembeli vanhu. Benny Mayengani u na problem ya ku ni fike Palms ti-supporters ta mina ti lava ku teka tifoto na mina sweswe ntsena ku ve busy ngopfu va ku Mapele left right and center swi n'wi nyika problem. I had a meeting na Adam the owner ya Palms ni yeleni fika ni vulavula na Adam that's it. Ku va vanhu va ni kokakokile va ya va ni yisa hala na hala va teka tifoto na mina swi n'wi nyike problem. So now u busy ruma leya ku ri mina ni lave why would I want to speak to you? Hi wena a wu fanele u ta la ka mina u lava ku vulavula na mina u ta ni vutisa ku ri yindlu leyi nga leyi ni nga yi aka ni yi hetise ku yini. Hi wena u lava ku tilesena hi mina ni lava ku tilesena. Okay, faka na msifuna kumela ina kaisa kwa mijoni ka nkanelo wa gingirikana mina mandlele gere gingirikana ka mashavani kesi ngoku kwa mhla mijonini loko ke mngiza msubscribe ka channel koma mitlika subscribe mitlika na notification bell kuloko ndla chota hina n'wina mutitimeli mungasela ndzhaku mungatitimeli man mungatitimeli kwala hansi mungatitimeli and then please do share the video and also comment and byela kan'wani timhaka leti nga ku ndlela ka nkanelo wa gingirikana na muthela kulalo mapele kahle kumela yini va kuma ku i mashisa leswi i mani Mapele mu voni la ka video leyani
I can't say attack. Okay, let me say it's public attack because anza ni vona video kumshani a post le bla bla ku Ben Mayengani ite mapele atinlala kungibona then angihlongola ayisize sibona yena sika public, so I'll feel like maybe that's a public challenge to Ben Mayengani, you know. So mapele shiri Ben Mayengani angafamba hembela bana kumina enhlongorini aphansi angayiliyena aniyela kuyabula na nangunywele phansi after mapele se Xitsonga music artist kahle kahle kokusho ashile kundle ka Bulobedi House ndabula na sona ka show lewani mara vanhu vo tala va kahle imani mapele ya video le very trending and vanhu vo tala va na mavonele ya vona van'wana veri mapele I vona ku anga ha ri ku trendeni seni yena ila ku tirhisa video loko va a trend and hi ku tirhisa vito ra Ben Mayengani hi leswi vanhu va nga ku vulavula eka swona le handle van'wana va tlhela ku I vone I tisetela Mr Post ku va di humese video la ku va di trending last week hi mhaka swona matsunga video le ya Mr Post aka a chingelana na Ben Mayengani a ni swi tin'wi mihleketa yini hi video le ya ku ri swi fena ku mapele ave a vulele swa nga swi vula na hi Ben Mayengani ngopfungopfu ka mhaka leya yindlu ya Ben Mayengani ma swi ta ku yindlu ya Ben Mayengani a yi khale ri mahungwini mhaka ku veri a yi siza yi hela van'wana ve ku veri ku mali a ya ha ri kona vona Mr Post a ku mali a ya ha ri kona ka Ben Mayengani se vanhu vo tala va kha va hleketa ku maybe keni ku nga ku ri swona leswi endlaku ku ri yindlu ya Ben Mayengani yi nga heli loko ku ri keni himpela a yi se hela phela swi endla ku ma ku yerini Ben xo yima xi ku hawuni va tshika vanhu lavawani xi ku I vana va loyi lava voni va tshika xi ta humesa siku rin'wana mara loko vulavula hi yindlu guys mapele I na yindlu kulu he has a very big house leyi a nga yi aka leswi swi nga vuriwa la ka video a nga hembi I na yona yindlu as you can see hi leyi yindlu ya mapele I like the color blue I like the color blue and na movha kahle and xin'wana mapele xi na mali guys loko vulavula hi mapele I munhu la nga ku endleni ka mhaka property and also master ku endla music as well. He's doing Polo House right now, Bulobedi House la nga ku fichane ka vanhu vo tala ngopfu va King Monada Makhadzi indle tinsimu na va Shoma Jozi va Prince Benza va Cool B, you know, Poshy Girl va tele ngopfu la nga ku fichane ka vona ka Bulobedi House mapele and he's busy that side, you know. And then I stock man motala vera mapelo ka Xitsonga nga ri relevant ila ku va relevant hi vito ra Ben Mayengani maybe va nga va ri na point masitisa ku si mapele ka Xitsonga vele a nga le ku trendeni. And then loko ka video la avulavule ku aya vulavula na n'winyi wa Palms mini hlekete ku maybe ken mapele xi nga xi kha xi la ku vuya xigazeni ni va hleketa ku maybe xi la ku vuya xigazeni hi ku loko ni languta mhaka ya music wa Bulobedi ya wa pfumba mara swi teka nkarhi ni tshame ni swi vula ku vulavula hi video leya ya psychology ni ku ta swi kota na ku ya a dominate ka mapiano na because swi teka nkarhi, it takes time to dominate in a particular genre. So nga kuma kunele ka Bulobedi House kuna the King Monada la kahle kahle leswaku va Makhadzi, you know, and very master kuri vanhu va fana va Master KG na vona va kona and vanghana lava mapele vanhu lava se mara mapele ngati maybe xi la ku vuya xigazini maybe xi la ku organizer ku ri kahle kahle ni lava ku endla launch na mina maybe xi la ku vuya xigazini a hi swi tivi mapele please tell us, talk to us, you know. I'll leave my email here, I'll leave my contact numbers ku ri mi hi fonela mina. I'd like to have you on Kadula Gingirkan bula hi timhaka ta music wa wena because I feel like it's really it's high time kahle kahle ekhale ni vele ni khani ku lava ka Nkanelo wa Gingirkan mara endla music wa kahle. You are very talented. Loko wina ta music mapele va ka hina master vele music mapele I tlanga imbela hi voice yin'wana ya different. Ni tshame swi vula ka Nkanelo wa Gingirkan loko ni khani endla video liya ni nga yi endla na Nes Matlala vele munhu loyi a nga feature swinene hi mapele chu mavitrena I Mahlori ne hi swona Linon Mahlori duma la ka xoko hala mapele loko ri ke na munhu ku na wona mbenge mapele na n'wi tivi mapele uma ka xoko umatsanini munhu la nga inspire swinene hi vanhu vo fana Paul Ndlovu, you know, loko na ka mhaka ya music wa disco. And then handle ka ku va a ri musician vele mapele maybe leswi swi endlaku ku xi va xi ri na mali, you know, handle ka ku va xi ri a musician mapele phela he's
I munhu a nga qualify ka timhaka ta ku modeler. Yeah, I think he attained his modeling qualification at London 2005. I'm not sure, somewhere there. And then he's also doing Makati property, as I said, Namaka music. Kuna video ngwana ngai enter na Shoma Josie, I think. It's Shoma Josie going push again, really. I think, yeah, I forgot. I think Rhymer video akon ba tlang go ka SABC. Yeah, na tsunga similar Rhymer na Mapele. Ba ka batlang ka SABC. He did songs na Shoma Josie, you know, very busy or user busy. I'm not sure how to pronounce that one because kuma ku vatirhise lingo. Mara Mapele mulungu anga kona ka music. Maswona ku na video leyi nga itlanga earlier yo sungula yona. Miswono I munhu a kota ku performa intla swilo swa kahle. So mara ku staka timhaka ta beef. I'm not sure ku Mapele I ready na for beef because bina nga namuntlha a xi respondangi loko ka ku huma video leyi. Leswi nga xi endla xo posta video leyi. Yeah, xa posta video leyi xi huma swilwini bina nga xi ku wi van'wana va kha ku a xa strategizer. Mele ku biya beni yo huma video yo beefa munhu. Ntateta ya vulavula yona la eka ka yona gigirika ta vulavula yona so ndlela hansi mina mi hleketsa ku yi Mapele I na point na ku va a byele beni manga ni makata yindlu ku anga a fana ta ka mina ta dyondza ti lesson ni ku ya mara mpela ku ri ke ni ku na munhu loyi a nga heta yindlu vakhini munhu a develop ka tiyindlu na ye Mapele hitini ya yena maybe a yi hela kahle ku ya leswi swi lavisaka swona and drive movie kahle maybe it's not his dream car I don't know mara ni nga ri mhaka ku vulavula hi swa tiyindlu it's a little bit too personal guys because vanhu vo tala hina ti situation to hambanahambana la vuton'wini leti ti endlaku ku ri swilo swin'wana swi hlwela ku hatla swi fika ma swona because n'wana na n'wana I na what call it in a season ya yena so nga kuma ku season ya bini a yi se fika ku a heta yindlu nga kuma ku Mapele ya ku a heta yindlu maybe yi fikini ya khingu mna ku aka yindlu leyi nga ku ake ni fikini mara ti politics ta tiyindlu ti sungule hi xona mara bini mara a xi yimelele ku xisa lexiya wa tsukela ku xi endla video leyiwa aye vaseketeri va president Mayengani na n'wina vana va Valoyi ma yi vona double story ya president se ni chela na ku chela xilepe ma swi vona xi le ku khandziyeni la mali yo pfumelela vana va Valoyi ma yi vona ku njhani a yi heleli na loko nkani foda la yi heleli yi lehe ngopfu ya sika ku vulavula ngopfu vana va Valoyi mali yo yimbelela leyi ma yi vona mali yo yimbelela yi ndla yini chela xilepe la vana va Valoyi la ka mina mi nge lungi next mi nge lungi ya khandziya se ya khandziya ya president a yena phikizana ti double story a yena ni mi lava competition a ya ke ti double story phikizana president Mayengani wa vulavula ya mara bena ximelele va karhi video la phela yi ndle ku va na hoyi ya tiyindlu ku a hi phikizaneni va se va ka tiyindlu maybe Mapele xi tirhise ku ri I bena nga sungula swa tiyindlu muna mi ni kombisa ku na mina yona yindlu so a nga swi tivi ku na beef ya Mapele na beni Mayengani so a ni swi tivi ku Mapele ta swi yimelela is it a good strategy for him a nga va kha lava ku trenda kumbe a nga va kha lava ku va relevant kumbe a nga va a kha lava ku tirhisa this opportunity ku va a release his new album ya Xitsonga hikuva a ri Palms nga kuma ku se I la ku organize a gig kumbe CD launch or something like that you know we don't know why was he at Palms that's the question you know but hey you never know maybe I titwa khomeke kahle la ka Bolobedu house kumbe la ku ya ka Xikazini because we miss that kind of voice we miss Mapele voice we really miss that voice and then munhu langa talented and you cannot deny I mean besides some music vele and munhu langa qualify ka swo hambanahambana na mhaka ya ku ya he did filmmaking he's actually a filmmaker Mapele and na mhaka ya ku modeler you remember he was a face of Vodacom and Pep stores I think yes ka ku navetisa mhaka ya mpahla so ai munhu lo anga munhu nje I munhu langa smart kahle la ngondweni Mapele so lexi ni tiva ku Mapele vele na swi vanhu va rhandza ku jima mara I munhu wo rhandza ku Mapele munhu a nga rhandzi ngopfu beef mara I munhu wo rhandza ku yimelela swilo masoko nkarhi lo yimelele psychology loko psychology a ku wa suka ka Tim Shirimani ku wa tsika mhaka ya Xitsonga music
ma tsundzuka mapele u n'wi yimelelini. And then I munhu la a lava ku yimelela vanhu mapele, maybe he's an activist inside. Mapele is a huge activist inside. That's why a xi rhandzi ku vanhu van'wana va xanisiwa xi kha xi swi vona hikuva ku xi mhaka swona because ni vone xi yimelela TNS ku vanhu va n'wi chingile ku va ka vona yindlu ya yena a nga akangi yindlu mara kha driver movie yo durha. Xi yimelele TNS Luau House Music. Ma tiva ngoma leya un'wana ya TNS ne loko ku munhu tivi TNS swi endla kuma ku vanhu va n'wi tivi TNS. TNS is a big friend ya Prince KB. Va ve na beef na vona va ri vambirhi Prince KB na TNS. Ivi vanhu va chinga va ku TNS e driver movha yo durha mara kene ka vona nga akangi ma swona. Se mhaka a tiyindlu nga ri yi le ku trendeni ka ti-artist ende swa hlupha ku va artist minkarhi yo tala hi ku mi swi vonini loko hi bule na Mannes Matlala lava vurini ku va artist swa hlupha and ku kuma ku nkarhi wun'wani mali a yi kona kumbexani kuma ku dirhot mali ti-record label ku na mhaka ya piracy leyi affectaka ku vanhu va music va nga endli mali yo tala. Leswi a swi ta kota ku va pfuna ku va kota ku aka tindlu ta kahle va driver timovha to durha va hanya vutomi bya le henhla ku fana na ti-artist le matikweni le handle ku fana le America ma swona. So ku na swikhedzakhedzani swo hambanahambana leswi affectaka ti-musicians ta le South Africa kumbexani ta le Africa kumbexani musicians globally swi tele ngopfu mhaka music ya tika yi lava i ri na matimba yi lava i ri na ntamu i ri na mandla yi lava i ri na mandla. So va ka hina a hi puleni hansi ni kome commenta mi byela ku mi swi vonisa ku yi mapela i right kumbe i wrong na futhi maybe ku mi kuma ku a nga ri kumbexani mi neutral maybe ni nga endla poll lawani mi vota ku mi tin'wana pele i xi endla kahle na kumbe a xi endli kahle hi byeli la henhla comment down below. Subscribe to the channel and also indicate the notification bell ku loko hi endla ti-show ta hina wena nga titimeli mi nga sela ndzhaku ka nkanelo wa gingirikana mina legere eka stars salukile salut mi nga titimeli ni mi se va pele xapa xisele xexi saksa performance ya xona ni ku enkarhi wa kona enkarhi wa kona enkarhi wa kona enkarhi wa kona.